سلاف رئیس تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیکه ده گرینگ ترین سرنوچه. سروک مسعود برزانی لصلاح الدین پیشوازیا سرکرده کرد عبدالرحمن آپو کرد. سرکردین پلا بلند ده اپوزیسیون سوریه ده بحثا بن پیکرنین عفینی دکن. امریکا بحثا آواکرنا کاینا که کردی لکردستان سوریه دکه. رژیم سوریه بسادان ولاتین سیویل ده هیوا بوری ده گرتنه. دوباره سلاف ایرو چهارشنبه لصلاح الدین سروک مسعود بارزانی پیشوازی لکسایتی سیاسی کرد و اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه عبدالرحمن آپو کرد. ده هفته دنیته سروک بارزانی خوشحالی خوا به آزادبون عبدالرحمن آپو زندان نشان دا و راگهاند که جه مخابنیه که گلک جه تیکوشرین وک عبدالرحمن آپو به دست عالیه که کردی دکفنه زنداننده و سروک بارزانی هیوی خواست داوی به ایش و آزارین گلک کرد لسوریه وره. دبشکی دن جه هفدیتنه نرین درباره روشا سیاسی سوریه و روشا کردی هاتا گوتو بیش کرن و سروک بارزانی سرباری دربرینا دلگرانی آخوا درباره پیشاروشا کردان لسوریه تکزی لسر وی چنده کر که خواستکا وان جبو چارسرکرنا کشین کردان لسوریه نبوی رنگی بو لجبر رفتار و بریارن تک آلی و بن پیکرنا رکفتنا نافبارا آلین روشاوای کردستانی ده نها روش آلوستر بویه و گله کشه هاتنه پیشیا گله کرد لروجاوای کردستانه و افجی جه مخابنیه. پشتیکو خبرکار عبدالرحمن آپو به فخوندنه که فرمیج سروک مسعود بارزانی گهشت هولیرا پایتخت کردستان پارتیا دموکرات کردستان سوریه مراسم پیشوازی کرنه لدارخستن و مراسم پیشوازی کرنه در روژا خویا سیان ده بردوامه. سرکرداتیا پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده داخلانیه که در آگاندو بو کل اوفیسا رخستنی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه جروجا دوشمه و حتی روژا پنجشنبه روزانه جدمجمیر 5 ایوار حتی 8 شف مراسم پیشوازی کرنه ده بریوه بچن. ایرو روژا سیانه جه مراسم پیشوازی کرنه لخباتکار عبدالرحمن آپو اندام کمیته پارتیا دموکرات کردستان کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه کوجماره گلک جه سرکردین سیاسی و اندامین و نونراتیا انکسه و شاندک جه پشمرگین روش و رخسترین سیویل و دوست و آلیگر و اندامین پارتیا دموکرات کردستان سوریه به گرمی بشداری ده مراسم پیشوازی کرنه ده کرن و به گرمی به خیرهاتن خبرکار عبدالرحمن آپو کرن و دلخوشی خواه به سربس بردان آپو نشان دان. بله تماشاوان هجان هاجی بشوی زندی مهرن نفیزگاه رخصتنی پارتیا دموکرات کردستان سوریه کلور بشوی زندی مراسم پیشوازی کردن خبرکار عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه تبری و برن کام بهره بشکه بشوی زندی بچن نفیزگاه رخصتنی پارتیا دموکرات کردستان سوریه لهولیره. هجا افروجا سیانه جه مراسم پیشوازی کردن خبرکار عبدالرحمن آپو لهولیرا پایتخت کردستان تبری و برن کوجالی سرکرداتیا پارتیا دموکرات کردستان سوریه هاتو براگاندن جه روژا دوشمه حتی پنجشنبه جه دمجمیر 5 ایواره تا 8 شوه ده بری و بچه.
اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتر عبدالحکیم بشار بانکا دیارکرین و زانینا رژای کردان لسوریه دکه که تانها تو آمارین فرمی درباره رژای کردان لسوریه ده تنه. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوتارک درباره هجمارا کردین روجاوای کردستان بلاف کرد و تیده خواست که رژای فرمییا کردان لسوریه دیار ببه. دگوتارا دکتر عبدالحکیم بشار لجرناوه دوی او جبوزانینا رژای کردین سوریه بلوین بلاف کریا و تیده هاتیه جبر که تو آمارین فرمی جعالیه رژیما سوریه و رخصنه نافدولتی در نکتیه تانها رژای کردان لسوریه نناسه لو مناکوکین مزن درجین دسپیکی جه کردین سوریه را هیا. دکتر عبدالحکیم بشار اندامی پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هروها بالکشاندی سر که آلین شوفینی لسوریه به بردوامی کارج بو کم کرنا رژای کردان لسوریه دکن. جعالی خواه تفگره کردی تولی کلین درباری رژای کردان ده نکرنا و تو نیا. هروها ریکفتن لسر رژای دسپیکی جی نافبرا تفگره کردی ده تو نیا و پشبینی جی هف دورن و جداهیک مزن ده نافبراوان ده هیا. دکتر عبدالحکیم بشار بانگا خود گهین آلین برپرس دا کو مافی کردان ده پیشروجا سوریه اوندا نبه. و دبیجه جبو داینا مافی کردان ده سوریا پیشروج ده دوی رژای کردان بفرمی و رزانین و دیار کرن. دا کو دبه پیوان و پیورک سرکه جبو دست نشان کرنا بجداری وان ده دولتا سوریایا نو ده و دوی او همی کار جبو دیار کرنا آمارین فرمی جه کردین لسوریه بکن. شاندای امریکای تایبت جبو سوریه جیمز جیفری بالکشان سر اگر جیب جی کرنا سیناریویا هریما کردستان لکردستان سوریه تاوی کوبریا دورو جان راگاندو بو که تو برجواندین وانین سیاسی لگل کردان لسوریه ده تنه. شاندار امریکی تایبت جبو سوریه جیمز جیفری بحثا اگر جیب جی کرنا سیستم ریفبریه لهریما کردستان لکردستان سوریه جیلی پیشا روژه دکر. جیفری پشتی جوینا ولات گروپا بچوک گوش آلمانیا و فرنسا و بریتانیا و سعودیه و اردن و مصر پیک دهات دیار کرد. گومانا امریکا د سوریه ده گریدای جیبجی کرنا مرجنوینه بشکاندنا داعشه و درخستنا چکدارن ایرانی جی سوریه و دست پیکرنا پروسه که سیاسی. درباره هزنوان ین لشکری لسوریه جیفری اشکره کرد. گل پیشی سروک امریکا دونالد ترامپ گلک ریهنه. لی امش بیر ناکن دمی کو امل هرما کردستان بون گو بهتری 13 سالان امریکا دورک قدغه کرنا فرینه لسر دورین هرما کردستانی آوا کربو. آخافتنین جیمز جیفری دوی درباره ده اگر آوا کرنا کیانکی کردی لسوریه بهستر دکه مینا هرما کردستانی گو امریکا دخوازه بریا آوا کرنا وی کیانی لینگن خود دوره بگشتی و سوریه به تایبتی بجه بکه. آخافتنین جیفری برواجی هفدونه گو بریا دروجان راگهاند بو گو تو برجواندین وان ین سیاسی لگل کردان ین چه آلیه کدن لسوریه نینه. شانداری امریکی تایبت جبو سوریه بریا دروجان راگهاند بو گو سیاست امریکا د سوریه ده بریودشه بریا کار و پشتگیری چکدارین سوریه دموکراتیک گو پیده بشکی سرکت ده لی ارمانجن وید سوریه ده بتنه تک برنا چکدارین داعشیه. دستای ارکان روسیه ولات امریکا تومتبار دکه با آواکرنا کاینک کردی جدا شما پایتخت سوریه و سربار دکه که ولات امریکا به بهانه شر رخصنا داعش یا تروریست ده پلان خواه لروجالات چم فراته به طایبت لدورین کردستان بجه بکه. دسته ارکان روسی ایرو ولات امریکا تومتبار کرد که دخوازه کیانکی کردی جدا ج دمشق پایتخت سوریه آوا بکه. و سربار دکه که روش لروجهالات فراته به تایبتی لدورین کردستانی هن بهن آلوستر دبه. جنرال فالیری گیراسیموف سروکی دسته ارکان روسی ایرو راگهاند که روش لروجهالات چم فراته بگشتی روش بروش آلوستر دبه. اجبر که ولات امریکا دخوازه کیانکی کردی جدا ج شام پایتخت سوریه آوا بکه و آمدکاریان ج سوریه که فدرال را دکه. گیراسیموف دازانین که رخصتنا داعش یا تروریست تنه لدورین روجهالات فرات مانه. آنگو او دورین کد بن اجمونا هزین امریکی دنه و به بهانه اشتر رخصتنا داعش یا تروریست امریکا دخوازه هبونا خواه سوریه دریج بکه تا که پروژین خواهین پلان کری ده درباره سوریه ده بجه بینه. سروک دسته ارکان روسی دا دیار کرن که ده سالا بورید روسیا به هماهنگی لگل رژیم اسد تواهی گروپ و رخصتنین تروریست جناف برن تنه هجمار گروپین تندرو لادلب مانه
او جی لبر نمانینه لیبلی دورین روجهلات فرات روج بروج شانوین رخستنا داعش یا تروریست تیدا چالاک دبه بیکو امریکا سینورکی جهبونا وان ردانه گراسیموف ده درجاهی آخافتنین خواده گوت که روسیا ده دمابوری ده جه امریکا را گوت بو که اوی اپراسیونین هفبش جبنگه تنف یا لشکری کد که نزیکی درگه تنفی سینوری به عراق را لدجی رخستنا داعش پیک بینن لیبلی امریکا نرازی بو و دخواست بتنا خواه گروپ نافبوری جناف ببه. ده هر دو روژین بوری ده سرگی لاوروف وزیر دروی ولات روسیا جی راگهاند بو که امریکا به کارتا کردی لسوریه دلیزه و دخوازه که دزگهن حکومی الترناتیو آنگو بدیل جه دزگهن که نحال دارن درست بکه. لاوروف راگهاند بو که او یک جه امریکا را نای قبول کرن جبر که باندور اوی لسر یک بونا خاکا سوریه هیا. ده سال 2015 ده جیش بری که روسیا دست به اپراسیون خواهین لشکری ده برجواندی رژیم اسد ده بکه دوی دمیده نیزیکی 20 جساده جتواهی سوریه ده دست رژیم اسد ده ما بو. جیگر وزیر دروی روسیه سرگی ریابکوف آماجه به فدرالیتی کربو لسوریه اگر تواهی ولاتین سوری راضی ببن لیبلی پشتی کو پیوانا هزه با آلیکاریا روسیا ده برجواندیا اسد ده هاتی روسیا نها ولات امریکا تومت باردکه کود خوازه کیانکی کردی جدا جشما پایتخت سوریه آوا بکه. عبدالصمد خلف برو اندام اوفیسا سیاسی یا پارتی یکیتیا کرد لسوریه جه آرکرا راگهاند که امریکا دبینه که اگر هیا ازمون حریم کردستان لسوری ورب جه کرن ده هفدمه دبیجه شرم جه روسیه را کارتا کردی بنرینی بکار بینه. دما داوي تصريحك زيدي ويناجي اما جو جيفريدا انه لهبر واقفه قد بو اف هالوستا جو روسي ديك الكيليكا ريجيم او باستنجيت بشي الكوميتا دستوري شيتكن انه بلكي امكار بن وك نمونه او نموذج كردستان عراقي اغو 16 عردي يعني وك حضره طيران شيكربون امكار بن ويزا وي نموذج دروج هلاتا فراتي دي بيك بينن اف دانوستندنو تصريحات بلكي وك ردجي لسر تصريحات روسي جو در كتم راستي او يعني تبقى جيرتن نبون او قوتن انه امريكا دخوازي وقت بيجي كيانكي كردي كاتي كردي دهندري روجهلات فراتي دشيكي او براستي تو بروجي امريكي زلال دهندري ويناد تننه وشرمجي جوروس دوزا كردي لسر خاكا وينا بكي يعني جي باترسيه وبفي رنجها غلش بر تشتكي ولو زلال لجمع امريكا حتى انها دي خياني كرن روجهلات فريد وزانن بروجاك امريكيه بتشر رنجي بتشي وايد باشا روجي دي بيك بينه هنا حطانها نقل لك زلاله ده لیدوانه که تایبدش بو آرکه اکادیمیناس کرد دکتر فرید سعدون اشکره کرد که امریکا و بریارا فرینا بالافران بسر اسمان روجالات چم فراتی ده را بگینه و گوچی که دما نهاده روجالات چم فراتی لکردستان سوریه ده قوناقه که آورته ده درباز دبه و امریکا به تو آوایی جبو به دست و آنینا مافین کردار کارناکه. روجهلاتی فراتي دروشك اوارته درواز دبه حتى روجا ايرو تي بروجه تي بلان جبو چاره سرکرینک سیاسی جوی دوريره نهاتی دیار کرن داخویانین امریکیا ایک دسوردانا کوانای سرکه دوی دوری ده هیه حتى روجا ايرو کلوواجی هفن اوانا لسر بريارك نسكرين و بريارك سرك نسان نجبو چاره سركرنك سياسي داخيانيه نواناي گديار دكن و قدغ کرنا بالفرن رژیم بیا بالفرن چکسین قد ازمان سوری ده دلیزن و درکه و حاله او بریاره جی ناری نامده بریاره که نراسته جبر دروژین ایرو ده تی بالفر نکارن ده ازمانه روجلاتی فراته ده بفرن بیگه ارکرنه که امریکی لسر هبه حتانی ایرو اوانا يعني داخلانيين وانا اجمر زلالن هلوستين امريكيا زلالن دبيجن هبون و نبون آمد روجهلاتی فراته ده جبو شر داعشی نجبو تشتکی دنه
ev tiştekî Emerîkî pêra dibin di Rojhilatî Firatê de li ser erdê duwarê leşkerî de bî ya heta duwarê siyasî û diplomasî de bî jî ewaya armanca wana jê feşarekê li ser rejîmê çêkin, li ser Îranja çêkin, li ser Rûsa çêkin lê tigirêdana wêna bi avakirina keyaneke Kurdî tineyê ya tigirêdana wêna û têkiliyên wênayê siyasî û diplomasî jî tinene bê berxwedaneke di ber mafê netewî Kurdî de. فاروق حاج مصطفى دê li dwaneka taybet de ji bo arkê eşkere kir ku James Jeffrey wê li gel Tirkiye nexşereya Amerîka gotûbêj bike û xalên çavdirî yên Amerîka li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye cihê tirrehetiyê ye. û egerek mezin heye nexşereyeke mîna nexşereya bajarê min bicê lê Rojhilatê Çemê Firatê li Kurdistana Sûriyê were avakirin. براستي و يعني تجاذبات نفليكن والمهم داين وستاندني هانا لسر رجالات فرات تشتبه هيرو يعني بقوناغا كدينه ميديا دورة كمازن تدلزي وتدي تصريحي هانا كو مثلا جيمس جيفري تشغوت يعني يكجي خيار او برياره هانا شاسدو حيشتي وحيشت بخصوص كرسان عراقي وهاتا ستاندن مثلا حظر الجوي او نا يكجي خيارات قوالا في مسألة يجدكن افيك تمنانا نقطة دي هانا مرات طمن دكي مرسلا تشيكرنا يعني بمعنى نقاطي هنا مراقبة يعني ومخافري هنا كوكيل حدودي أو تشيكل أو نقطات دي مرات طمن دكي نقطات زيارة كجيمس جيفري وزمين بركين هال تركيا وشاندريا دوا شاندريا دا هال تركيا هبه يعني نقاش السر شيء بيتري ويجي مسألة خارطة الطريقة هنا منبجة دلدوانك تایبت دج بو ارکه سیاستمدار کرد محمد صالح خلیل را گاند کو اوه د دمان هاده لسری کانیه تکرن دوباره بونا سیناروی عفرینیه بری وکشاندنا پیده و تکس کرد کو ترکیه د دمان هاده خو آماده دکه دا کو سیناروی عفرینیه لسری کانیه دوباره بکه و پیده بردوام د درست کرنا بهانه یانده. مسألة تشتي أرول سريكانية دكن نفسي أو تشت سريع العفرين يجي كرن بيتر هولاك شكرن وهوبراك شكرن بيترك آنين وتزاني بريارة سوريا نبدس رجيم ده ونبدس كردا ده وندس عربا ده بريارك نهاجي ترك جي كار دكن جوه بريارة دولي را جارك دن سيناريو أو عفرين يجي بيون سريكانية بماشينن أبجي بيتر نحياك بأنه والله أمي كار دكن أمي مقاومة العصر دكن أم كي عفرين يفقرينن أم كي مقاومه بر سريكانية بكن مسألة نأبا مسألة بخو بيتر مبررة دن دستركال أنا تشتن العفرين چه دبن أو چتا كارنا دكن جبو مبرر جوان را ببینن سر عرضه عفريني ببینن هر جاري كارك ايكي بكن ترك ايكي بريارك بسن ايكي مجال بدن أو مجالس محلي وقتا ايكي بريارك وارستاندن مثلا شكايت چه دبه أو گواشتن دواري سر تركا چه دبه كاركي بكن جبو مبرر بدستوان دبه أنو آمانه و إرهاب ماي بري بدر رجال درمش مشجي گوندي كي نزيكي نوبله هجوم كربون سه عسكري جو وا چتانا كشتبون بنو جاردن ناماك ددن بأنو أمهانة وأوجي زانن نا أم ونا عرب ونا عالم حمد بجوه نكون عفرين فكرين عفرين شو بريارك دوالي شو بريارك دوالي جي دبي فكره أفجي دوره وأف خياله ونفس الشيء أنا سري وقت لعفرین روجاوای کردستان روزانه بن پیکرن و کریان نمروفی جالی گروپین چکدار و در حق ولاتین کردین کرن هری داوی لگند قرمت لقیه نافچه شیعه گروپک چکدار گرتیه بسر مال خلقه ده آنکو مداهمت بمداهمت رابونه و ناهلن کو خلق زیتونین خواه بچنن. لعفرین روزانه بن پیکرن و کریان نمروفی جالی گروپین چکدار و در حق ولاتین کردین کرن هری داوی لگند قرمتلق ی عفرینه گروپا کا چکدار گرتیه بسر مالین خلکه دو ناهلین کو زیتونین خوا بچنن جدرک طیبت جریباز را اشکره کر کو اوه دروژن لگند قرمتلق ی سرب عفرینا روجاوای کردستانی و چکدارین العمشات به المتک پیشکینین رابونه گرتنه بسر مالین خلکه دو بتومت و هنجتا کو خلکن گند بقاچاغی خلکه درباسی ترکیه کن سرباری کارندن ین قاچاغیه همان جدره داخویانی کو چکدارین العمشات کارکرین کو زیتونین گندیان دچنین کو بپرانیا خو عرب بون جگون درخستن و مولتا 24 دمجمیران داناین مایی دا کو تv جگون درکوین و ایدی ناهیلن کو ولاتی جی دا کوین زوین خو زیتونین خو بچنن توی کو هین نیوا برهمه دار زیتونان مایه بچنین
ev ne cara yekeme ku grûpên çekdar bin pêkirinan li Efrînê encam didin. Carna zeviyên zeytûna bi tevahî bi darê zorê desteser dikin, ji xwe re diçinin û difiroşin. Li aliyekî din dest dideynin li ser guvaşgehan, taku beramberekî mezin ji pereyan wernegirin, cardî li xwedanê wan venagerînin. Ji bilî dizî, talankirin, revandin û daxwaza fidyeyan. Gundê Qirmitliq nêzîkî 300 malên Kurd têde dijî. Piştî derbasbûna hêzên Tirkiye û çekdarên bi ser ve û dagîrkirina Efrînê nêzî 200 malên Ereb niha têde nişte cîbûne. مسرور بارزانی راوشکار انجمن آسایش حریم کردستان لگل احمد جربه سروک تیار الغدیا سوری جویا و ایش و آزار مروی و دستیواردان درو د سوریه ده هاتن بحث کرن. د جوینه ده روشا سیاسی یا نافچه و شر و پفچون نافبره گروپین جدا جدا ین سوریه و رژیم اسد و تروریستین داعش و کاراست مروی ین کوچه بونه هاتن گوتو بیش کرن. احمد الجربه بناوی خوا و تیار خوا پیروزباهی لمسرور بارزانی کر کو به بربرشکرنا وی جبو پوستا سروک حکومت حریم کردستان و هیوی خواست کو به ارک خود سرکوه و تگزی لسر پیوندین دوالی کر. جالی خواه مسرور برزانی راوشکار انجمن آسایش حریم کردستان نرین خواه لسر داوین پیشاتای نافچه و به طایبت ین سوریه داخویا کرن و هولا آلین پیوندیدار دا کو هول بدن چارسریه که سیاسی جه کریزا سوریه را ببینن. دهایما مهابوری ده لسوریه دو روزنامه‌وان هاتن کشتن و سه جی هاتن رواندن جالی شرکر و لنافچه شر و ململانی لسوریه. هجمارک روزنامه‌وان و میدیاکار لسوریه دهایما مهابوری ده هاتن کشتن و هجمارک دنجی هاتن رواندن. لگور راپورتا تورا سوریه مافی مروان بلاف کربو که دهایما مهابوری ده دو روزنامه‌وان هاتن کشتن و سه دنجی جالین شرکر و لدورین جدا جدا لسوریه هاتن رواندن. آلین چکدار و شرکر ده ململانی سوریه ده گلک روزنامه‌وان و چالکوان لبوار روزنامه‌وانی ده بن پیکرین و ترور کرن و توانین جنگی درباری وان ده کرنه. رژیم سوریه جه دسپیکا آدارا سال 2011 و حتی وکه ایرو رجده لسر ده سلاتا خواه و توانین جنگی به رژه 83 جسدی در حق روزنامه‌وانان ده کرنه و شر راگهاندن و راگهانکاران کریه. بسدان بن پیکرنین جور بجور در حق روزنامه‌وانان جه کشتن و اشکنجی و گرتن و رواندن کریه. داکو بکاربت تشتا کدهینه سری ملت سوریه و شیره و توانین خواه در حق ولاتین سوریه ده وندابکه. هروهاج آلی خواه جی گروپین چکدار و ریخسنا داعش یا تروریستی و چکدارین پیده جی سیاستا گرتنا دو و گوهان لهریمین دبن کنترول آوان ده لدیجی روزنامه‌وانان پیک آنیه او جی بریا اپراسیونین گرتن و رواندنه ین برفره. جبر ویره و شیجی سوریه ده پلیا 177 جه 180 ولات جیهانی ته و ریزبنده سیایه جبری داویه ده یا دجاتیا آزادیا را دربین و روزنامه‌وانی ده ته لگوری پولین بندیا جیهانی آزادیا روزنامه‌وانی ده سال 2018 ده لگور راپورتا ریخسنا روزنامه‌وانین بسینور بلاف کریه. لگوری آسایا نافدولتی امرووی کسی روزنامه‌وان به مرووکی سیویل ته هجمارتن بیکو رگزنامه اوی لبرچاو بگره و هر ایریشا مبسدار لدیجیوه به توانکی جنگی ته هجمارتن. یاسایا نافدولتی پاراسنا روزنامه‌وانا بنده هفته و نهان دبیجه. دوی روزنامه‌وان لنافچین ململانی و شرده وره پاراستن و ریز لوان وره گرتن. و جعالی خواه انجمنا اولهی بریارک به هجمارا 2222 ده 27 ماه ایارا سال 2015 درخست و ایریش و کریارین تند در حق روزنامه‌وانان ده شرم زار کر. مالباتا روزنامه‌وان امریکی به ناو اوستین تایس کو اوا 6 سال لسوریه وندابوی بانگا دیتنا کوری خواد کرن. مارک تایس کو باو اوستینای د کنگرک روزنامه‌وانی ده بانک حکومت امریکا و سوریه کر کو کار بکن جبو دیتنا چارەسەریه که جراوشا کوری وان را. مارک تایس کو نهال لبنانیه و هول ده کو درباس سوریه به هیوی دکه کو ریفبری حکومت ولاتی وی هماهنگی ل رژیم سوریه بکه
ji bo diyarkirina çaranivîsa kurê wî. Austin Tice yê temen 31 salî di tebaxa 2012 de li ser xaleka pişkînînê li Şama paytexta Sûriye hate girtin û tanha çaranivîsa wî nediyar e. Di meha Borî de 529 welatiyên sivîl bi şêweyekî bêserûber hatine girtin. Tora Sûriye mafê mirovan ragihand ku di meha Borî de 529 rewşên girtinê hatine encamdan û rêjeya heştê û heftê ji sadî ji aliyên rejima Esed ve hatiye encamdan. 368 kes ji aliyê rejima Esed ve hatine girtin û 107 kes ji aliyê çekdarên PYD ve hatine girtin û 9 kes ji aliyê rexistina Daişê ya terorîst ve hatine girtin. Herwiha 19 kes li ser destê rexistina Cebhet Nusra ya terorîst hatine girtin û binçav kirin. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku di heyva Borî de 18 bûyerên êrişê li ser navendên sivîl li Sûriyê ku piraniya wan li parêzgeha Idlibê bûn û li ser destê rejima Sûriyê û hevalbandên wê bûn hatine encamdan. Tora Sûriye mafê mirovan ragihand ku wê derdora 18 bûyerên binpêkirinan li dijî navendên sivîl li Sûriyê di heyva mijdara Borî de ku piraniya wan li parêzgeha Idlibê bûn tomar kirine. Li gorî raporta Tora Sûriye ku di nîvê di duwan de yê mijdara Borî topbarana rejima Sûriye li ser parêzgeha Idlibê bihêz bû. Ku 11 êrîş li ser navendên sivîl hatin pêkanîn. Di encam de gelek ziyanên madî gihiştin derdora wan navendên sivîl. Her li gorî raporta navborî goşbilî wan 11 binpêkirinên ku li parêzgeha Idlibê hatin rodan, 5 bûyerên din li parêzgeha Helebê jî hatin pêkanîn. Kolgorî amarên Tora Sûrî 554 bûyerên êrîş li ser navendên sivîl li Sûriyê ji destpêka vê salê hatine encamdan. Lê di heyva Borî de bi tenê 18 bûyer hatin encamdan. 7 ciwan li ser destê rejima Sûriyê bûn, yek li ser destê Desteya Tehrîr Şam, yek li ser destê çekdarên PYD û yek li ser destê hevpêmaniya navdewletî ya li dijî Daişê û 8 êrîşên din li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriyê. Her li ku ji wan 18 binpêkirinan 5 navendên olî bûn û 2 navendên pizîşkî, 7 navendên perwerdê û 2 navendên kampên penaberan bûn, her wiha 2 jêrxane bûn. Tora Sûriye mafê mirovan di dawiya raporta xwe de bang li Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir ku tedabîrên ciddî bistîne derbarî van binpêkirinan, bi taybet piştî derxistina her du biryarên hejmara 2139 û 2254 û tekezî li ser giringiya sizadana hemî kesên tometbar di van binpêkirinan de. Di nav wan de jî hêzên Rûsî ku alîkariya rejima Sûriyê dikirin di êrişên nû yên esmanî de. Piştî têkşûna rewşawiya tenduristî di zîndanên PYD de serbest hate berdan. Lê piştre bi 3 heyvan jiyana xweş dest da di egera nexweşiyên ku di wî zîndanê de raserî wî hatibûn. Şehîd xebatkar Salah Yûnês û zanyariyên bêtir derbarê jiyan û xebat û şehîdbûna wî di vê raportê de. Çavê min gelekî êşa, serê min gelekî êşa, dawa textûr bi wan kir. Tu gotin wa'd dan min gotin em nevalan û ez jî hêdiya wan dimam. Piştî sê heyvan ji milmilaniyê li gel nexweşiya penceşêra serî ya ku di sê heyvên di zîndankirinê ji aliyê çekdarên PYD û rêveberiya wê ya ferîzkirî li Rojavayê Kurdistanê raserî wê hat. Roja 5 meha 12 sala 2016 şehîd Salah Mihemed Saîd Yûnîs ji dayîkbûyê gundê Til-Hebeşê yê gundewarê Amûdê sala 1968 e. Xêzandara û xudançar kurû keçekî ye. Şehîd Salah Yûnîs neşteciyê bajarê Amûdê bû. Herwiha endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina Amûdê bû. 5 caran û ji ber kar û xebata xwe di nava rêzên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Şehîd Yûnîs ji aliyê sîstema ewlehiyê ya ser bê rejima Sûriyê ve hatiye girtin.
Di 13 heyva heftan sala 2005 bê tometa belavkirina nûçeyên nerast derbarê şêwexistina dewletê ji aliyê rejîma Sûriyê ve hate girtin û ji bo girtîgeha Feyha li şema paytexta Sûriyê hate veguhestin. Herwiha ji aliyê hêzên ewlehiya leşkerî di 28 meha şeşan sala 2006 bê tometa belavkirina belavokên Kurdî hate girtin. û di 21 heyva dwazdan sala 2006 de hate serbest berdan. û di destpêka Gulana sala 2007 de bi tometa sxêvdanê bi serokê Sûriye Beşar el Esed hate girtin. Piştî 20 rojan hat serbest berdan. Di hefteyê meha duan sala 2009 ji aliyê serkirdayetiya polîsên parêzgeha Hesekê bi tometa tevlîbûnê ji bo komeleyek siyasî û pêkanîna pirzgirêkên mezhebî Şehîd Salah Yunus hat girtin. Herwiha carek din di 15 meha nihan sala 2010 bi tometa beşdariyê di komên tevlîheviyê dijî biryara desthilatdariyê hate girtin. Di çarê meha şeşan sala 2016 Şehîd Salah Yunus ji aliyê çekdarên pêdê ve hate girtin. Dema ku 4 otomobîlên ji corên van û 3 otomobîlên din yên pêdê lê bajarê Amûdê êrîşeka hovane li ser mala wî kirin û tometa tevlîkirina ciwanan bo leşkerên roj li Herêma Kurdistanê ew girtin. Şehîd Salah dema ku ew 3 heyvan di girtîgehên peyedê dema tevî têkçûna rewşa wî ya tenduristî ku di encama krîzeka damargirî de rûniya çavê xwe ji dest da. Lê peyedê mercên giran li pêş serbestberdana navbûrî danîn. Herwiha ji ber rewşa nebaş ya zindanên peyedê ku yek ji wan zindanan pêştir enbareka semadeya kîmawî ya çandiniyê bû. Ya ku bandoreka xerab li ser tenduristiya mirovan dike. Piştî ji destdana roniya çavekî xwe û rewşa deronî û tenduristî, malbata Şehîd Salah Yunus bi mercên çekdarên pêdê razî bûn ji bo serbestberdana wî di 6 meha nihan sala 2016 ku ew mir jî desteserkirina mala wî bû beramber rêdan bi Şehîd Yunus ku berê xwe bide Herêma Kurdistanê ji bo wergirtina çareseriya pizîşkî ku di nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê de nexweştirîn nûçeya jiyana xwe bihîst ku raserî girêkeka penceşêrê di serê xwe de hatiye û di nexweşxaneya rêzgarî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Şehîd Salah Yunus sala 47 de ji temenê xwe şehîd bû. Bi şehîdbûna xwe Salah Yunus tevlîkerwana şehîdên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û şehîdên Rêbaza Barzanî ku bi destê Partiya Yekîtiya Demokratîk peyedê bû. Lê dûseya kiryar û tewanê peyedê her dimîne li benda rojeka sizadanê li pêş dadgeheka navdewletî yan jî dadgeheka rasteqîne ku ji aliyê gelê Kurd ve hat be hilbijartin û rewayî be. Rexistina Dareşekraniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya semînareka rewşenbîrî bi rexistin kir. Li gor vexwendina Rexistina Dareşekraniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav kiriye, semînar dibin navê rola sosyal medya li ser ciwan û bandora wê di peywendiyên civakî de ye. Dê ji aliyê medyakarê Kurd Rezan Osman endamê Encûmena Herêmî ya Pedekesê ve siba pênşemê demijmêr heftê êvarê li hola koraw ya semînaran li kampa Dareşekran dê were pêşkêş kirin. اندام کمیته ناواندی پارتیا یکیتیا کرد لسوری و اندام سرکردایاتی انکس ایرو جا آرکر راگهان که انجمن اجتماعی کرد لسوری بریار استاندیا کمان گرتنه که لسر بن پیکرین که لکردستان سوریه و لسوری بگشتی تینه انجام دان لدار بخه. ما بریار استاندبو امکاربن مان گرتنه که بکن اعتصامه که به مناسبه هانه و جبولو جی ایرو مرونشتن کر جبو امکاربن بچه شیوایی سر عربی بمشین بحمه به انجمن خوی جهیره و به نونر پارتی انجمن رژیم دانو صندوق کرم رونشتن بهفره و مرو جاوی جیوکو او وخوندنا گوچه بو ما درخص دوی روژه دی بحمه بیکاتی هم دوی ده حاضر بین لجه گو ما دست نشان کربو ده وخوندنه ده ما بس تابع جوینا گو امکار بین لسر و تجاوزات و انتهاکات گود بین و تایبت شی ام انتهاکات دهرین کردی دل سر ما پیاده بخورتی چه جکشتنه چه جاویدنا پسینورا چه ج اف لشکریان چاری گوچه دبی چه اف مناهج گوچه دبی
جو پێشەڕۆژا وا زارۆکێ خوێندنێ دێ گۆوندا دەبن ئەف ئۆفیسێ هاتنە گرتن ئەف دەستێ لەسەر مال و ملکێ کەسایەتی و شخصی تێدانین ئەف قا تەجاوزاتێ گۆ دەبن لە هەمبەر وانا بڕاستی لە ڕۆژا مافێ مرۆڤادێ ئەvê گۆ لەسەر ئینتیهاکاتێ و هەمبەر وێژی ئینتیهاکاتێ گۆ ڕێجیمێژی کردێ ئەف کەسێ وندایینن ئێگۆ خاست تایبەت جی گرتیە سیاسی و لەجەم ڤاژی جەمپەیە دێژی ئەفقا گرتیە سیاسی و حەتان هاوندانن ئێگۆ هەنێک دەبێژی تەونە هینانە الجەمبەنیژی چ ئێ لەجەم ڕێجیژی ji bo va intihakata em karibin yanî bi zexmekî mezin derkevin cem yoinê û em karibin daxuyanîkê jî derxînin tê di zelal bikin ev intihakatê çêbûnê û em şerm bikin vana dengê xwe bigîrin hêzê navdewletî. Ciwanek ji Kobanê hefteya borî ve bê serûşwêne piştî ku hefteya borî şepuleka baranê bihêz li Kobanê hat û li hê rabû di encam de ciwanê bi navê Mamet Mahmud Mihemed Omer bi otomobîla xwe ve li ber lehê çûye û heta niha bê serûşwêne û tu agahîl ser wî tunene. Piştî hefteyekê duh otomobîla wî hate dîtin û heta niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Mamet Mihemed ji gundê Demirçekê ji hoza Şêx Heyderan li navçeya Şêxan ya Kobanê ye. هنرمند نوری باوێوەڵات ku ew bixwe xelkê dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê niha ev 2 salin li Almanya dimîne û hezkirina wî ji hunerê re hêştiye ku kurê wî şêrzan vê hunerê bi destxwe bîne çîroka wî di vê fîçerê de. Civaka Kurdî bê huner û hunermendê xwe dewlemend e û wêneyên Sûreşta welatê Kurdî dihêle hest û berhemendiya wan geştir be. Stranên Kurdî yek ji şaxên hunera Kurdî ye ku cihê xwe bihêztir dike dema ku peyv û saz û awazên wê yê Kurdiyê resen bin. Ev yek hiştiye ku gelek hunermendên navdar cihê xwe di jiyana hunerî de bihêz bikin. Lê kesê din jî hene hewl didin ku xwe ji reşbîniya astengiyan rêzgar bikin û derfetna ji xwe re peyda bikin da ku karibin xizmeta hunera xwe ya Kurdî bikin û pencemora xwe di jiyana hunerî de durêst bikin. Yek ji van hewildanan Nûrî Bavêwelat û kurê wî Şêrbaz li ber çavin ku bi karê xwe hewl didin mîna pencek ji berhemendiya xwe tevlî deryaya hunera Kurdî bikin. Nûrî Bavêwelat ew xwe xelkê dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ev 2 salên lê welatê Almanyayê dimînin. Bi kurê xwe Şêrbaz re berdewamiyê di hunera xwe de dikin ku gelek stran bi saz û awazê xwe strandine û hejmarek stranên din jî jê helbestê hin helbestvanên mezin mîna cegerxwîn jî gotine. Ez û gelek hevalê xwe me kom çê ava kirin, me kom li dar xistin komê Newroza de di heştê nihadê em gelek salatê diman me kar kir û heta ana jî ez di nava muzîkê de min gelek stranê me jî henin di vîdeoklîpê me jî me çêkirinin û gelek jî manin me tomar nekirine ji ber gêtin maddî gelkî dixwazin wek bêjim pera gelekî dikelibe di sala 1980 nihadê me gelek karê muzîkê kir û heta ana birastî em gelekî pêş neketin ji ber gê me karê jiyanê dikir em li çar dewleta em dixebitîn me karê jiyana xwe dikir me zarokê xwe xwedî dikirin derfetê rozeletîn nebûn jî ji hêla rejîmê jî em pêş neketin û ji hêla karê jiyanê jî em pêş neketin lê niha ana ev bû 2 salê me em li Almanyanin ev 2 sal em ketinin nava muzîkê baş em helbesta elhana çê dikin saz û awazê minin gotnê cegerxwînin gotnê gelek helbestvanan Hezkirina Nûrî ji hunerê re hiştiye ku kurê wî Şêrbaz jî vê berhemendiyê jê wergire ku tevî temenî wî ye biçûk bi dengê xwe yê zelal dest bi stranan kiriye û dibêje ku destpêka rêya wî ya hunerî ji ber hebûna wî li Almanyayê ji rêya bavê wî hesandir e ku gelek derfet hene di rêya wan di pêşerojê de bi bestêrkek cîhanî.
ناوي من شيربازة 8 صالية أج باجاري بالنسيمة أذكري هنا من نوريمة براستي يعني بابي من قال لك يا علي كاريام كل موسيقى ومحل موسيقى كير ويعني بصال أسكتمنا باب موسيقى ده بدهان جوانین کردین پنابر لی ولات اروپای چیروکا وان وقت چیروکا باوی ولات و کروی شربازه کو بهیوی و امیدن روژک ورا جه خود ناف هنرمندین مزنده بگرن و خدمت هنرا کردی بکن. وڵاتەیەکی کورد خەڵکی ئافرینە ڕۆژاوای کوردستان نامایەک ji سەرکردەیەن ئۆپۆزسیۆنا سووریە ڕەشاند و ئەو نامە گەیشت جۆرج سەبرا ئەندامی دەستەیە سیاسی یا هەفپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزسیۆنا سووریێ هەروەها عەمید ئەحمەد ئەبوڕەحال تێدا بە هورگولی بەحسە بنپێکردنên li Efrînê ڕوو didin dikin هەروەها بەحسە زیانە ئابووری یا ku گەیشتیە خەڵکی Efrînê jî têkirin. Parça vîdyoya gêştiya arkê kan bi hev re guhdar û temaşa bin. بالأمانة يعني هاي الورقة اللي أعطيتوني إياها لوصلها للأخ سيادة العميد أحمد رحال والأستاذ جورج صبرا. هاي الورقة وهي الأخوة بيركين. منطقة عفرين مثل ما حكى أخ أبو صلاح في انتهاكات بشكل لا يوصف يعني. هالانتهاكات نحن ما بدنا نحكي فيها هلا، بس هلا حاليا في أزمة اقتصادية لا يوصف. يعني مثلا التنكة الزيت عم بنباع ب 14,000 وبعثوا لي تفاصيل بهالورقة هي عم بيكلف تكلفة شجرة الزيت الزيتون 10,000 مصروف بالسنة الواحدة والشجر تحمل سنة وسنة لا فمعناتها مصروف الشجرة 20,000 شو صفى هونيك؟ ولا شيء. يعني إذا أخذ اليوم هذا 10,000 مصروف بقي له 5,000 إذا بيجي على السنة القادمة ويرجع يصرف على الموضوع هذا بيكون ما معه غير 5,000 هذا لا أكل ولا شرب. فهون شو رأيكم أنتم بهذا الموضوع؟ بدي يسمعوا يعني من حضراتكم هذا الموضوع إنه شو في الإمكانية تساعدون بالمنطقة عفرين. لا معلش حسب نكون واقعيين نحن كأفراد يعني صعب ألم عفرين وما يجري فيها واضح ومفترض الحملات اللي جرت مؤخرا من أجل ردع اللصوص والمتجاوزين والعصابات اللي عم تعيش فسادا بكل المنطقة. بله تماشافان هجاب في ام گشتن داویا بولتن خوا دوباره سرنوچه. سروک مسعود بارزانی لصلاح الدین پیشوازیا سرکرده کرد عبدالرحمن آپو کرد. سرکردین پلا بلند اپوزیسیون سوریه ده بحثا بن پیکرنین عفرینی دکن. امریکا بحثا آواکرنا کایانک کردی لکردستان سوریه دکه. رژیم سوریه بسادان ولاتین سیویل ده هیوا بوری ده گرتنه. هر شاد و بختور بن.